Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman kerja tempur senjata Gyatsin B Rusia. Senjata ini terekam meluncurkan tembakan ke pos komando dan tempat konsentrasi pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 6 Juni 2023. Penyerangan ini dilakukan di arah Krasnolimansky. Dalam keterangan unggahan disebutkan personel militer awak kompleks pengintaian radar dan pengendalian tembakan Rusia mengungkapkan senjata artileri Ukraina. Koordinat target dipindahkan ke awak howitzer 152 mm yang ditarik Gyatsin B. Setelah menerima data tersebut, para penembak menghancurkan peralatan Ukraina. Selain itu, pos komando dan tempat konsentrasi personel pasukan Ukraina ditemukan. Senjata Rusia menghancurkan target pada jarak lebih dari 15 km. Kontrol dan penyesuaian tembakan dilakukan oleh awak Orlan UAV, jelas narasi unggahan. Осколочно-фугасный. Один снаряд зарядить. Быстро. Наведен готов. Огонь! Работаю на зоопарке, РЛС зоопарк 1. Моя работа разведывательная, то есть я разведываю, передаю цели противника, всю артиллерию противников, все засекаем, передаем. Успехи получаются большие, засечек много. Когда идет активная фаза, целый день в работе, то есть если бы ставили звездочки на борт, борта бы уже не хватило. Машина издает сильное излучение, противник может это засечь, сколько было не раз. Приходится отработать 10-15 минут и перемещаться по квадратам, чтобы не дать противнику шанса на обнаружение. Также в машине присутствует система, которая предупреждает меня о том, что в меня летит, либо меня засекли. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.